Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al faafonga al faapoponga wana tamua ia nei aso. Ele tasi pe lua tangata sai le Apaula Heights Lounge po le maunga i lalovaya. O moli mawina i leo lo lato mata tau ina ua whaapapa whana leli o tala le leipaunga. O le tamale sa tua ia le tau pulepulenga i tangata vale le sa ave mpale mia i tau sanga ua tuanai. Pe ta i o loo whaatali lana mta upu tau whaamsinonga. Aina tatala i tua manofua i le ainga o lo ia sa tula i mo i le whaamsinonga. O ina lea na langona i le whaapapanga whana taluai nei mo o tuaili poti i leo. O se tasi o nā li poti na mawail tātou kopi na tūsia ele tamaita i lo ia i le aso lua o mati lua o lua lima. E tuli lo ai leisi fo ia na tusi o le aso sfulu iwa o mati lua o lua lima na amatu i leo whaatatau lava i le ingoa o tā ua i lunga. O le talo sanga al tamaita i lo ia i leo o na ua fefefe i fōlinga wa ai au le ali i le si o manga o lo o whaanofo ai i lo lātou ainga i lalvaya. Ua whaamata watu ai ma le matai tāu o stasi o fiu anga mai savai sa iai le maoto le ainga lea i lalvaya. Na tā ua lea matai ina o tātou fasilingia o le tala leo le asa i whaia i aisu suenga. Ele i maua stata wawa no le komsina o leo pe taina ia tāu i le Samoa Observer o tanga i ailo lātou ofisa. Ele itali mai le li o paunga le tātou fi autus tu sia na amatu iai. Ai, na tā ua foi, ele tasi o tina sa no foi lea lava ainga, e o lava ia teia, no o atu foi i leo e tā ua tu iai lo lātou fi fefe ia paunga, i le taimi e tango i le la au malosi, malenga ngana sa wha au ngā, sa langona i le tu umau la loina o lona tangata, maalu ese vave ai lava ona ele ai se fire mu, na o le matau, ai mai se o le whaatama i aio ana mea tō tino. O a apa mai nei le ka le sia, aso fitu tutu o tasi le sistak, le Samoa Independent 7 Days Adventist Church. E fsosani le fausia ina o le mauta, po se ofisa o le vayang wha upwhai o lo taita ia le malo le taiminei, le fas, wha atuatua i le atua Samoa o tasi. Mau o mai ailo na taita ia wao le laulangi le sunga Pastor Willie Papu, mo le wha tinonga o lea wha moe, e peo na angi a ilunga so ta inga te le vave. O le masina o te tuari, na fono ai le kalesia, na whaini whainuma, e te tau o na batu se soafani, mo le fausia o se whani, ka le fono mo le fast. Ai ni lora tu le nea, ai na sila fie le tuonea o le atu la nai. Ona toro poe le tua, sei mo me ia, e le besi e le lora. O le kalesia le tua e le semesi, pe le sami no sou, pe te e le o na sakan mau ana te pau. E le sia fai, na fai e nomba o le tua. O le mate le fai, un fai. Sa ili stato sosfani, la vatu moi fast. Ai sea, la mai so tama si voi o fast. Fatu tua e le tua Samoa o tasi. O mātou e le vaina o Samoa, e vai le lalolani. Fatu tua e le tua, le lalolani o tasi. E tasi pa pefea. E tasi e na o Yesu e whaola i nā. E te au nā po le nabatau o lo Samoa, o lo aveina. E mafua anga nā o le leiaso, ma le tātou mafutani. E le mawhai, e le laulani na silmo le au whare anga mai. E tū a le kalisia le mea o umana i a whaina, e luma o le tua. Ele conhecia esse Deus. Ela ia assumir uma nalofa ou sabia que nati o tuau sem nenhuma. Le mea alofa e pe ona li putia e lua se la ua fetala. Na tātou fsiringia ta ita i o le fās le sunga lauri le mali e tuapula ta i vau i lea mea alofa peitai.
Sa nola auli o le asa i au mai sa whaamtalanga whaampi i le asa wharai a tae au i le taimi o le porkalame whafola le whala matusi tala. O whamawina i nei le ingo o le tamaita i Samoa i tala anga o tamaita i lawi loa i tonu le County of Los Angeles i Amalika, lua lima, o Amares whaamau le i ataua. O Amares whaamau le i ataua lona tina o le alo ai ono i whasto. O lo soifua, a onga, manofa tu mau i Compton i Amalika. Lea ua ave i aile whaaya ea le Board of Supervisors of the County of LA. Ile ave aio ia ma Samoa mua ua mawalona whaailonga mawalunga o le Tourist Doctorate Degree i le City of Compton. O le Tourist Doctor, JD, o le tikeli mawalunga lea o le tulafono po le whaaloia. E ngā lue whaaloia ai i tonu o le United States of America. O se fululua tau sanga o whaia onga le tamaita i mai atu sia vaenga tau ia o onga. Moa onga mawalunga le malo tele whaaptoa mō tangata o whaamawina e le vaenga whaalea mana ia o lātou tangata anga e au fiai ma tangata Pasifika. O le mitamitanga lava o le tamaita i lona whaasino manga i Samoa o se tangata i to anga i le lotu ma tausi le ainga i ona mātua a o au mawai atu nu o e mamau peitai ele o tu ua ai le tautua mamau o whaia e lona ainga e au fiai le malanga mai i Samoa o na mātua e whaawau le tautua ainga e so o tanga i o lātou whaasinomanga i nuu o na mātua. O tamaita o Amaris whaamau le i ataua e mai manono ma whasto'o. Ua whaamau ni alo i ai neir kāpeneta le tofi o le fionga i a malai ulu Asia Perlina Rimoni. E avea ma ofisa sila le pulenga o whaaputu ngā tūpeteu, whaafai ngā ringa o mawai ngā tautia Samoa le utos, mō le tolu tausanga. O le awa noa sa se e iei le tofai a te vanga vi ane tangi lima mai le ito e talo sanga mai. O malai ulu, walola na tautua i le utos mai walawa foilo na sila fia, i le whaatinonga ma le whaafuina o ngā ringa whaataitai mō le au onanga. E luana no fo inga tai tolu tausanga sa avea i ma ofis sili langolango, le Chief Investment Analyst mo le utos mai o se tema o le tausanga umawai na toe tofi ai fo i le lava tofi ngā mo le isi tolu tausanga. O lo ia umia whailonga tau walo le Bachelor of Commerce with Honours in Information Science i le luafe sulfa. Whaatasi ai ma le Bachelor of Commerce le Finance and Information Science mai le Universiteo o Tako danire ni sila lava i le luafe sultolu whaatasi ai manisi o tu spasita waloa. E tō wha i lātou na tālo sanga i le awa noa. Lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tūla mana tamua. Whaktai fo i le Wendy's peace sign o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.